kabang sisimba. Maging alerto tamo at alisto, karinga kasiping tamo, o estrangherong lelele kaya katamo. Uling meglipa na labuking lugal tamo, ding mapanyamantala, o ding mana ko, ang magpanggap magpalimus, o sisimbang makapiblas disente. At nung malyari po, potang lumol tamo kilub na ning isamban, e tamo sasabi ka rin dakalataong lulwal, king pasbul mayul tamo. Kadwa po, para king mabdiet makabaldugan tamo kapag masusyan, king banalamisa, nung malyari, makiabe tamong magkanta, at makibat king masikan tamong siwala. Dakal pong salamat. At syuta na po king kalabing walong Domingo ning karaniwan a panahon. At kambeda po rin kakatamong pansariling kapagnasan kaniting misa, iapet ala po ding makatuki. Para king kapasalamatan dari, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Celi Francisco Zeller and family, Loretta Perez and family. Para king Aldo ng Kebaytan, Francine Gaylin C. Puzon. Para king board exam ng Shane P. Kunan. Para king malalagwang kapaldan ng dari, Andres Navarro, Felipe N. Corazon Fajardo, Megan Centenio, Mark D. Clener Bayani, Elmi Ronquillo, Feli Ortega, Brother Pat Ahos, Brother Lori David, Liwayway Musli, Ranilo Derit, Espiridion Kayanan, Michael Alfaro, at Belia Trinidad. Para king special intention dari, Ditz and Lita David and family, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Punsalan, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Ning Torres, at Gemma Lumba. Para king sablang kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na rin kaladwa dari, John Paul, Domingo Sr., Teresita, Domingo Jr., Bernard, Felipe, Efren, Nicolas, Fernando, Jeneline Freal, Florenda, Vicky, at Renato.
pa po ning anak, ang po ning Banal Espiritu, ang Ginoo manatili kay kayo, maya payaba kay kaingan po, sutanang ini king labing walong Domingo ning kananiwan na panahon, ating aldo po rin iti, yang piyestami kaming paring dayosisan, uligagan na kanya ing patron ni Saint John Marie Vianney. Yabe talangan po, ring kapatid kong pari, kang ring panalangin tamong ini. Yabang katabe, betayang matang pangapagmasisyan iti, sisyan tala paring kasalanan tamo, at anyaran pa'y lunos na't kapatawaran ng apong Ginoo. Ginoong Jesus, sinabi ning biye, pasiknangan mo kami karing mabiye mong amano, Ginoo pakalulo. Yesu Kristo, tinapi ning biye, babiye mo kay kami kay kang sarili, ban kanan mit inuman, Kristo pakalulo. Ginoong Jesus, sinapi ning biye, adan mo kay kami, ing maging pamangan at inuman, ing metong at metong, Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangangga. Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, din kalamalang sukad, mamagos ng ibat, king kekang kayapan, banyatad na ke kami, kekang kapayapan. Ing biyemi, kalamyan namang ibat keka. Antabayanan ming pamaglakbemi, king biye. Huling bukod mong king lugod mo, karin miyakam taning kaganapan. Pasiknangan mo kaya sana, king lugod mo. Iti adon mi king kapamilatan ang Kristong ginumi. Pamamasang ibat, king libro ning Exodo. Karin king disyerto, ring memalen ning Israel, pawalangan magreklamo kari Moises at Aaron. Ngara karelo, mayap panggisa na naking pematening Ginu karin king Ehipto, karin makaluklok kami at makapang ang karni, at aliwa pang pamangan hanggang bisa kami. Dapot ikayo, delayo keketi king libuted na ning disyerto, ban patenyo kami mo king danop.
Nganing ginukang Moises. Pauran kong tinape iba't banwa para kay kayungan. Sukat ng lagi aldo-aldo ring tao, at tumipon ketang sapat para king balang aldo. Kinganti kaniting paralan, asubukan ko at akit, nung balurang tukyan, ing kanakong panabilin. Dimdam ko ing reklamo daring Israelita, sabyan mo karela, king manikwalang karning apanganda, potang sisilim na, at mikatinape hanggang bisala ning abak. Kanitara akilala, king ako, ing Gino, ing Diyos da. Inyang sisilim na, lintola ring dakalapugo, at tikpande ing kampo, at ning abak, at ing ambon king makapadurot king kampo, inyang mewala ing ambon, at ing melakwan king babon ing gabon, amapino at mayinpis abala mo duman, inyang ikit daring Israelita ito, era balong sabyan nung nano ito, at ngaraking metong at metong, nano iti. Nga nang mekibat Moises karela, itiya ing pamangan, apig kalub na kaya kayo, ning Gino. Ing amano ning Gino. Ing Gino pigkalubanong tinape, iba't banwa. Itang sablang dimdam tana, at abalo, at idura rin pipumpunan tamo. Etamo susukat lilihim, karin kaya katamong palipi. Nune sukat tamong ilipat, at sabyan karing talatuking layi. Ing sikanan, ning Ginu, at ning makapagmulalang bagi, akeyang bepatan. Ing Ginu minutos yaking biga, at inutos na lang mibuklat ding pasbol ning banwa. Pepauran niyang mana ban apanganda, at pigkalubanong tinape, iba't banwa. Inya ing tao king pamangan ding anghel, mengan niya. Labis-labis ing pamangan abiniya na karela, dela na laking banal ng labwat, karing bundok akeyang simbot. Pamamasang ibot, kinsulat ng San Pablo, Karintao, Efeso. King lagyuning Ginu, sasabyang kong matimit iti. Eyono apusan apami biye-biye, ping pagano. Alang ulaga ing karelang isipan. Makanyan imbaluyo, tungkol kang Kristo.
Nung tunay yung pekiramdaman in tirura tungkol kayo, at nung miturwanan kayo king katutuan, aatyo kang Jesus. Lakuan nyo na ing milabas yung maro, apami biyebe. Lakuan nyo na ing sadya yung pangatao, ami papahamak, uli na ning marawak ng pamitan. Ibayo yun na larem puso yu at kaisipan. At isulod siya imbayong pangatao, amela lang agpangkingwangis ni Diyos. Ami patutuanan, agpangkingkayang katuliran at kabanalan. In amano ning Ginoo. Emo bukod kintinape mabibye ing tao. Nune kimbalang amanong manibatan, king asbuk ning Diyos. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king maya pabalita, agpangkang sanuan. Inyang ikit na rin tao, king alayo ka rin ni Jesus, niring alagad na, sinakela ka rin bangka at mintala ka Pernaum, ban panintunan de Jesus. Inyang ikit na ni Jesus, king kangatbanan ning dagat, kitnande ngara, Maestro, kapilan ka pa din at angketi. Nga nang may kibat, ing katutwan, sasabihin ko kay kayo, panintunan nyo ko, uling ikit sila rin kanakong mala. Noon uling mengan kayo at kinapsi ka rin tinabi. Panintunan ning masisirang pamangan. Noon panintunan nyo ing pamangan, amanatili ang gaking biye alang angga. Ibiyaniti kay kayo ning anak ning tao. Uling ya, ing dinina ng upaya ning Joseph pa. Nyakit nande, naning sukat ming daptan, ban arapat ming parapat ning Diyos. Nga na may kibat esos, itiing parapat ng Diyos, maniwala kayo king kayang tinubod. Sinabi na kaya, naning malang arapat mo, banakit mi't maniwala kami kaya ka. Naning kaya kang daptan. Mengan lang mana king disyerto rin pipumpunan mi, agpangking kasulatan, dinina na lang tinapi ibat banwa, ban apanganda. Nga na may kibat esos, ing katutwan sa 7 ko kaya kayo, aliway Moises, ing minye kaya kayo king tinapi ibat banwa. Nene ingib pa ko yang babye king tunay tinape ibat banwa. Uling ing tinape babye na ning Diyos, itan titipang ibat banwa. At babye yang biye king yato. Ngara, dinan mo kaming parati Ginoo kaniting tinape. Nga nang Jesus karela, ako ing tinape ning biye, ing lumapit ka na ako dumanob kapilanman. At ing maniwala ka na ako, ako mau kapilanman. Ing mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Mayapayabak pasibay po. Piyesta mi po ngini kaming pari, o tayo kay patagi greet. Ana pang may greet happy priest day. GC na lang po rin babayo. Kaya dala yoking office. So piyesta mi po ngayon, alinging piyesta mi, clergy day, yapining mismong gaganakan ng patron ming St. John Marie Vianney. Pero limpun Domingo po ngayon, kaya makapag-celebrate, kaming diocesan priest,
busy kami nga, bukas po kanyan. Actually po bukas, kabang clergy day mi, kabang pagpiestan mi, iyain kaya kaming patron, yan naman po yung kaya kaming consultation. Kasi po by next year, may ka-movements ka rin assignments. So, next year po makanya na bulan, may kadaliwan po yung makayarap kura paroko yun. At ako, tsuk na ako yung aliwang assignment. At bukas po yung consultation mi para kang pamangawang new assignments. At makatagon at tinagon de kayong piyesta nin kaya kaming patron. Yung po kinala dyan, Marie Bene, may itong pong Frances. France, nung magaganap ngayon ng Olympics. Ni Baitya niyang late 1700s. At actually po yung Aldong ini, piyesta na, August 4, ng Aldoning kamatayan na August 4, 1859, may teya po yung paring banal. At kabalitan niya po kayong kabanala na, o ding mira siya po, may destiny kay metong Maliliba parokya, ditakla mo rin parishioners, mga 259 lang katao. Kibat-kibat na pa po ng gera, niya medyo ring tao, ela pa makapokus tungkol kayong kasalpantayanan, kakalingman din nga pong Ginoo. Medyo mabisyula rin ang lugar at pintalana, inuman, saya-saya, makanya. Pero king pamanimuna na po niting simply, mayap, at banala paring, John Marie Vianney, may balik na pulog king pisamban, king hapong Ginoo, tetang king parokyana, kita king Ars. At takala po rin linapit kaya bang magkumpisal at magbalik loob king hapong Ginoo. At emuret ang mismong king lugar no, king parokyana, pati rin aliwang tao king aliwang lugar, pintalande, dinumog de, bang mangumpisal lang. Kanya, ini po'y John Marie Vianney, ing tunay ng titukan, yapan yung pamagpastol karing kaladwa. Bala mo, yung paganakan na kaya kami ngayon, king piyesta mi, kami bilang pari, kakalingman, kaya kapapilmi, pastulan mila rin kaya kayong kaladwa. So, kaya po, yapos ka rin kapitan, o kaya mayor, kaya gobernor, na manyad kong ayuda kaya kami, o kaya pa-scholar ko kaya kami, pumakanya ning pa kami, nanapin ng ebanghelyo, pantunan nyo ko kanyan, uling kinapsi ko last week, nga na nga pang ginokaritan tinapi. Yung pantunan ng pamanga na masisira, nanitang pamanga na manatili, ang gaking biye nga ng angga. Ayang so kami pong ibiye, material, na spiritual. Ikakayat, kakatang kaladwa. Ang ganaka ko po, kaya tamisa megmisa ko keni. Huling pong itametong may kaluguran, may operaya, sabi ko kamyong, iabi na kitang intensyon for successful surgical operation. Huling kaya po buring banggitan kining misa, kita ng general intentions ka rin kaya pabanggit bayo mag-umpisa yung misa for the successful surgical operation. At niya pong basang dala, huling ni Jonathan, niyang may masa, patauli niya ito Kanyang dandamang kaya po nga na. At iabi tayo naman po nga na alanganggang kapainawanan ng kapatadtang ikay nga na. Nako, miyabi ka rin kaladwa, mabiye. Kaya sa aking surgical operation, alanganggang kapainawanan ng kaladwa na. Unong ikay po sigurong kanyanandam, alamang sagulit siyo ko king opisina pakipatayin niyo ko. Makanyan na rin taga-Mexico rebelde pakipatay nyo ko, sigurado. Pero actually po, wala namang maroket ang milyari. Bakit? Itangan kasi tintang kaladwa. At sukat pangadi tayong kaladwa tamo, kabang mabiyeta mo, mo po tang mete tana. O ninging paket tamo, ing kaligtasan ng kaladwa tamo, ing katawan tamo, marunot siya ganyan, mawala nga. Tapos yung kaladwa yung manatili, yung sukat, tutukan, sesen, lingunan, pakayapan. At siya pong pakemitan ting pari. Kalupa ng St. John Marie Vianney, ingatan, lingapan, sesen daring, kaya kayong kaladwa. Yan naman po yung potang luwen ming pari, ngobra na magmisa. At misa, kasi king misa, karnya may papagkalub, ing tinape, tinipang iba't banwa. Ing ginutang Yesu Kristo, para kaya katamo, yang pamangan masisira.
Nganapin kene, ingin namang mangan kaniti, ay dumanop kapilan man, ating minum kaniti, ene kumaw kapilan man. Nya maulagay po kay katamo yung misa, ingay Kristo, king kapamilatan yung pari, mitadawon niya, at may papagkalub ka rin sa blang sisimba. Huling para kay katamo, ining tunay pamanyesi, ining nga pong Ginoo, kay katamo, ding kaladwata mo, they mean a lot to the Lord. Ing amano na ampoing katawan at daya na abagyan na king Eucharistia. Siyempre po natin, pang dengaliwan pang gagawan. Maminyag kami, mangumpil kami. Ita, magpakumpisal kami, pupunta na mila rin masakit. Para kaya katamo, rin paralan, bang din kaladwata mo, misal bala, bang din kaladwata mo, tunay lang muli, tunay lang dapat ulyan, king apong Ginoo. Dapat yung papilmi po ang pari, mo naman makanya na mamastul kaladwa. Kami mo pastul din kaladwa. Noon managers kami naman. Ako po bilang pari, yung lawe kay sarili ko, metong kong tagapamahala, tagapangasiwa. O kaya kita metong magagamit na word, steward. Nung translate katiwala. Metong kong katiwala. At balo tayo po yung manager, nang obraning manager, tatalan niyan tao. Tatalan na rin tao, king metong o kumpanya, opisina, or korporasyon. Para nano, danggitan tatalan na lang tao, mag-obra lang masalese, para king kakayap ng kumpanya. Inspire nila, tatayra nila kitang gusto, ding sablang tao na, para sumulong niya pat manakit ang gusto, ing karelang korporasyon. Makanya niya po ito At ako po, makanya mo naman bilang pari, makanya kami kayong pari, tatalang kaming tao. Pero, para manakitan, para mag-booming business, nimpisang banali, para king ikasulong ng kasalpantayanan, maging talapagobra ng apong Ginoo. At nino rin talapagobrang tatanan ni, bala mo, general manager ko kanina. At makapailalam na ka na ako, resablang empleyado ng apong Ginoo. Nino ring empleyado ng apong Ginoo? Hello? Nino ring empleyado ng apong Ginoo kanyan? Ing balang metong kay katamo, empleyado na ko nga. Talapagobra na ko nga ng apong Ginoo. Kapamilatan ng binyag at may kumpil kayo, may tutukan na kayo bang makirake king obra ng apong Ginoo. Nya talapagobra na katangan, magobra tangan king kayariana. Dapat ka rin ng marangal at talapagobra nga rin. Ating kung banam mo, branch managers. Yapin po rin. Ating kung PPC, then pastoral council, kailangan ko na rin. Banam mo, executive boards la pa. Executive boards. Ing ka na akong pastoral council, ampong finance council. Kayabe ko la, king pamangasiwa, pamamahala, king mabilog, akasalpantayanan, kaya king parokya. Nung executive boards dito, netang branch manager, din ka na akong chapel pastoral council. Ren, makanyan lapo rin. Makanyan. Nya kailangan sa mga sandaritang branch managers. Dapat maludugi nga pong Ginoo. Ding sablang kaladwa, dapat maseselang gusto, king sahog na naman. Inya, sukat, inspire ko la po rin, ape kong talapagobra, rin king executive boards, rin PPC, pastoral council, ampong finance council, pati rin branch managers ko rin, chapel pastoral councils. Bangkata, ikayo rin, kayabe ko lang mag-inspire, ikayo, asop, huli nga akong dili, kay sahog da, imbalang meto nga, empleyado ni nga pong Ginoo, tunay ang mag-obra, king kasulong ng kasalpantayanan, ketiking parokya tamo. Amen? Nya, bilang manager, tatalang kang tao. Potangkay po, siyempre rin tatalmong tao, may pate-pate na, may papagmarites na, ating inggitan, ating bangayan. Siyempre, general manager na, makananong gawan. Kasi pati makanyan, apektado yung business. Kanya apektado yung kasalpantayanan. Kaya po, miras ko kini.
Tabalong gano'n hanggang ngayon, ipapatay niya pa yung mala ng Santa Monica. Nung mag-white show, mag-black ya. Dadami ko pa, palagkasanda ko pa rin nga liwa. Makanyanyang kalati. Pero, kami pa intindihan niya kailangan yung pari at yung bado ng human relationships. Nang makananong, makiutos, makiabe, may kakadialogue, conversation, makanyan may sabi-sabi para king kapayapan at ikanono ng parokya. Yan po yung managerial kaya na ning pangapare. Pero emo tao, yung mamanage me. Aliwa mo rin executive boards ko. Aliwa mo rin ka na akong branch manager. Aliwa mo ikayo nga na empleyado ng apong Ginoo. Bakit na mag-opera ko nga, gunyat ko nga, king ikakayap ng kasalpantayanan. Noon yung manager, iya mo naman mamahala kareng pibanjan at finances. Mga niya po yung manager. Niya ako nga ning medyo ting mas accountable, responsable, keng ganaganang pibanjan ning parokya. Akong tituka na ning obispo, karakini. At aliwa mo yung property sa'yo nakakityo, pati ring malating makanini, pati yung makanyan, pati ring libro nga rin. Dapat maka-inventory. Pati po rin kakabityo nga rin, busno nga rin. Pukukutang nunukan na miraras dyan. Nunukan na miraras din. Potang mag-offer kayo, bari yun, ano ka rin. Pagtapat ko na pag-Starbucks ko lang. Sakot tuke, bilang mong gamitan nun yung pare, para kay sarili na, may impyerno. Diyan pare yan. Gamitan na lang kay sarili na. Siyempre po, atin yung nganapin, the laborer deserves his payment, something makanyan. Karampatan ng magobra di nan may kitang makarapat kaya. Nung adi ako mabye. Siyempre po, dapat ating ko naman, dapat baduin ka na ako at naning keng pisangban. Po makanyan? O makanano yan, makananing keng pisangban, makananing keng pari. Kami pong pare na may sabi-sabi kayo minsan. Naning meto nga pare, ay ako nga na, simple mo yung sistema ko keng koleksyon. Gagawa akong mabilog. Hanggang koleksyon, tanong ko na, patya sinabog kong makanyan. Detang may shoot ketang busbus, king nga pong ginula. Detang linwal, kanakulangan. Nya po tang yatsa na pakanyan. Ay, nga na, kasakit na naman yung keka. Peka, sakit-sakit, ginawa ka pang... Ako nga na, gagawa ko mong partition makanyan. King gabon. Yatsa ko na naman. Detang king kayli, kanakula. Den king wanan, king apong ginula. Nya pa chinatsa ko na, pakanyan mo naman. Lugi nga apong ginula. O ako makanano ko. Kanako po makanyan. Nasaan tingin sistema ko? Den gang collections, tanang ko na. Na ako gagawang mabilog ang pong nanapang gulis-gulis. Yatsa ko na lamo. Detang edug pa, king apong ginula. Ganang-ganang dug pa, kanakulangan. Okay po ito na. Bisa akong porsyento. Siyempre po yung makanyan. At niya pong sistema patupad ng kaya katang Archdiocese. Yang dapat tukyan. At accountable ko po kay Archbishop at mag-submit financial statement monthly para kanyan. Kaya kayo po kasi dapat yung financial statement lira sa king Archdiocese. Uling kang apundong kami mamakibat yang peka bossing me. Okay, so anyway po, anyapin po yung property sa yan. Finances man, o makanya na movable, ang pong immovable properties, dapat ay may papaboren mo makanyan mga sira at mga paboren. Nya po ang ating kang properties nang dapat gawan, mo muna, preserve mo na. Yung ating na preserve, mo po rin na rin, preserve tala. Actually po, may ayos na kanyan. Mo, may preserve ba? Noon itang amelioration. Nung sirala, ayusan mo lang. May ayos la po din. Dahil aliwa sira. Potang kayo po, mga sirala pa rin. Pota kasi sirala naman din gagamit po kaya makanta na
O ba't masisira na po? Dahil lang sira na rin gagamit. Pero mga sira na, so kailangan mo pong i-compone. Pati mo po yun eh. Lately, malfunction nyo. May gawaya pong agad. Makagawa na yung So, ini po, potang manager ka, lalabihan mo nga niyan. Nanong may ngasira, nanong kailangan i-istume. Timoren, iya mong inusto na rin pong din television tamo. Din pong speaker sa rin. Actually, karas ko kayo ni Carla Miras, din pong malugod na mag-donate. Pero kailangan naman may-maintain din. Sound systems. Malala po rin, pati mag-maintain kang sound system. Hela biro-biro. At aliwa mo po yung makanyang prophets na yan. Kailangan nga na niya mo pipreserba, niya mo kukumpunyan, po si Raya, dapat palabungan mo. Nung atinang makanyan, para ka man Yapin po yan. Wala niya po itang lay formation dati. Kaya nanumang bibiyayo pong donasyon. Karanda may kumpuni ni. Ining lay po ang gawa tayo pong St. Augustine Building. Gamit na po ng parokya. Gamit na mo king sopa ng balamet. At the same time, sopa ng parokya para, siyempre po, additional income ng parokya para king gastusan ang kailangan. Dahil na ka rin programa na. Kaya ba't po, dahil nyo, tintapang properties keng gulot, ini pong Casa de Santa Monica, Pote Balo. Dati, dilapidated dya po yun, ngayon social yun. Dahil ning makanyan. So, properties na pong, they have to be managed well. Uling din, man keng pari, kinlang apong Ginoo. Ing manibala mo, ing pari, kambering kayan tabi na, tamongan po, bilang empleyado na. Kasulong, ning kasalpantayanan. Ako pin po, isipan ko ng bakit kaya di kumipadpad ba't kaya Mexico kumedestino? At ako po yung, kasi kaya kaming pare niya, liwa kaya po ating pong preacher, at mas magaling mga mano, ating magaling kayong scriptures, ating magaling kayong morals, ating pong magaling kayong laws, ating magaling kayong managerial, kareng office, ating pong academicians, kareng schools. May aliwa po yung galingan niya. Ako po, feeling ko, balang builder ko Mas panatag ko po ang ating gagawan na kanyan. Balang mayan kanako, kareng aliwas magkasakit na, pero kanako, balang mo yung malagwa. At balang mo yan po yung sangkan hindi dalakin. Kasi, ini pong Benedictine kay Kenny, mira sa kem parokyang yan, kem panawong ko. Iretang keng gulot, etano mananya rin, dintang la. So, ini po ating sangkan ng bakit po tangkay meto nga pari, madistino yung meto nga lugar for a certain mission. So anyway po, peace day ngayon niya, continue to pray for us. Offer a little prayer para kay kaming pariyo kasi po naman malago yung maging pari. It's not a walk in the park. Atin pong malungkot na pari. Atin mo naman pagdalanan, atin ng pagdalanan kay biyada personal o na naman. Atin pong aliwa, may namatbud, atin pong matutukso, kay laman, kahit atin pong magkasawa, baloy po ito. Kahit po ating magbikti pa kaya kami, baloy po ito. Of all people, pari ating magpakamate. Atin pong makanyan. So, kalupayo tao kami naman. Ating kami namang moods, ating kami namang emotions. At siyempre po, kareng pari, ating rigong may nanay, kaya kayong pera, kaya matutukso kayong pera. O kaya naman, ding ating paring pakipatenda rin parishioners, ding kaya kasalanan may mo naman, ding kainan may, kasalanan may, pero nang kaya po, dalaan tin dyan din tao. Pero nang kaya po, atin lang, pakipatid na pari, huling ating paring matapang manalakaran para king kayapan, katuliran. Pagtanggol ding may abuso at malalamangan. Ang kaya po rin, papatenda lang. At ang kaya wanted lang. Lalo na ka rin
mapanabusong politicians. Anong kay po rin paring matapang, hila rin babanatan daking humilyada. Which mission mi naman po ito, to become prophets. Asbok ni nga pong Ginoo, dapat nipayabot siya ing mensahe ng katuliran at kayapan. At ipapaborin manibabo ing marok pong kapamuritnan king yato. That's our mission. Anyway po, so continue to pray for us. Inge kami mo maging mayap, apari, dedicated king pangapari ni anay kalupa ng John Maribian ay maging banal kaming pari. Amen. Ngayon po ipasag tayong kaya katang kasalpatyan at sumabi sa asalpantay ko king Diyos, di na lang king banwatsyato, hanggang Yeso Kristo ang anak ng bugtong nga ginutamo, tayong agliking upaya ng banal Espiritu, ikadungal do, sinabiyang nebyen, iba't karin magbalik ka naman keti, ban mukum, karin mabiyang po ang mga mate. Ang tinaning makatipon taketi, king lagyo ng Jesus sa ginutamo, dalantala arapana, ring pamangailangan ning kayang balayan, ating danop ning mabilog ayato, nga tamang madalangin kaya. Ginoo maging biyana ka sa ning yato. Para King Santa Iglesia, banding kayang pamuntok at ministro, pasik nangande ing balayan ning Diyos, king matampanang pamangan ning Ebanghelyo, manalangin ta, king Ginoo. Para karing dakal nganing kasalukuyan, king mabilugayato, alang sapat apamangan at binang kalulu, ban ni biyebye tune makataong biye, at ding makiagyo, ipakit danangan sana, ing lugod at pakalulu, banding sabla, mikadisenti lang pamibiyebye, manalangin ta, king Ginoo. Para karing mesagsag a Kristiyano, ban king malagwang panahon, piraswan tayang miyabe-yabe, ing metong mong tinape, ning metong mong Ginoo, manalangin ta, king Ginoo. Para karing anggang komunidad Kristiyana, ban mabiyasa lang mo nye, e pasabing ulaga, king Eucharistia, at mango ibat kaniti, king tetagan, mitagulaling king karerang sarili, karing kaparatang tao, ipanalangin ta, king Ginoo. Para kay katangan at tsuketi, baning balang Eucharistia, maging metong yang pamakitabno, king mabye Kristo, bang ipawino, ing kay katang danop, para karing bage manatili, at sa panakatamong maygit lugod, king metong at metong, ipanalangin ta, king Ginoo. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginoong Jesucristo, maging kaya kami kasanang tinapin ng biye king Eucharistia, dapat maging suluka naman at biye karing sablang magdulap kaya ka, ating katuparan at tula, ning ganaganang makatuklas kaya ka. Manatili kang kaya bemi, ngeni at kapilan paman. Amen.
mahintulan, kekam pabanalan, kekam panwanan, at layon mong papamungan. Manalayin kay Pangamalang Kapataban, kay katamang daw matanggap harapan ng Diyos, si Panglubos mayupaya. Mapamakalulong Ginoo, pepabanal mo reting ayin, at pabanal mo reting ayin, at busam mong iting espiritual ming sakripisyo, gawa na kaya nga langanggang regalo kaya ka. Tiyadan biking lagyo ng Jesus sa ginumi. Ang ginuma natili kaya kayo. Yat na yorem puso yo. Pasalamatan tayong ginua Diyos tamang. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at lumang kanino ipa, Diyos king alangang gadubos mayupaya. Ing sabla-sablang bagay malatit malaguliting ang dapat mo. Ing pamanaliwaning panahon kadaldot kauran pamintuaning batas mo. Ing tao may gawaya king kekang wangis at may pagkatiwalan king lelangan mo. Kambening sablamang kapagmulalan. Yang maging talasuyo mo, mag-ari king sikluban, king lagyo mo, at pupuryan, ingke kang ligaya, king sablang dapat mo, kapamilatan ng Kristong ginumi. Puryan da ka Ginoo, kambening sablang anghel, king karelang daralit, ning tula, at ngaming kakanta. Tunay kaping banaloyin pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa detingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya, ng kinuming Jesucristo. Bayi may daong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinuwaning tinape, te pasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene karingayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan at kananye. Itiing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. Binyining kalis, karing kayong disipulo nga natanggapan niyo iti, kung ang minom ko kaniti.
iti yung kalising ka na akong daya. Hing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bububu para kaya kayo at para kaling sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ngayon ikagana kami o ipa, ikamatay na tama nyo din ang may biyaning anak mo, daramya kaya kahit yung tinapin, yung biyaning kalis ng kaligtasan. Dayon min pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Apang mabayang pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me o ipa, ning Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban biganap ya kinugut, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at ding sablang pari. Gana ka mula naman ding kapatad ming pepainawan at maninayang subing niye, ding sablang may yangon na biye, tanggapan mo nga sana king maligay mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biya lang hangga. Ban kaya ba ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambiyan ng San Jose king esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panahon, porianda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kayo, ibang mayupayang tutu, kaguming banal espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman, king alanganga. Ngayon manalang tamit mong kapaniligan na lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katang. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasopan ing kaya kang pakalulu, para di kami mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan,
kimpanatang ng Yesu Kristo kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia. At pamayapan may pambilugan agpangking kaburian mo, ing mabibi at maghari manggaman king alanganga. Ing kapayapan ing ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. Di po may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan kaya kayo nga po. Yung malugod at maganakatang Ginoong Kordero ng Diyos, minalako king kasalanan ng yato, noon tamang kimbirana kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat si kasming amano mo, kumayag na.
mundong sa pag-ibig ay kapos. Siklawod tamo po ba ang pangadyan ni Horacio Emperata para king kapayapan? Itamongan po. O Diyos, ipaming at sumanwa, ginuning kapayapan at katuliran. Mapakumbaba kaming lalapit harapan mo, kaniting panawon ning misusubing kagutgutan, king pisasabyang politika ning dayat malat, kaniting kaya kaming dake ning yato. Karing may ngalabas sa panawon, pepanatilyan mo ing kasalpantayanan mi keko, anting metong abansa. Ing kasalpantayanan mi, king ganaka at kayapan mulog, yang may ngabos alang kasasagkulan ke kami. Karing mikakarakal a kalamidad, apepasari ning ketubwan, antimurin karing sagkul agaywaming tao, kaya kabaning istorya mi anting bansa. Iligtas mo kami o Ginoo, iba't king makatakot adalumdum ning gera. Pakiramdaman mo laring panigapumi, ngening daralong kami keka. Pakaluluan mo kami o Ginoo, angwan mo kami iba't karing puwersa ning dewakan. Amitatake king karokan karing pamuntok ning yato, uling maniwala kami. Ela tawring kalaban tamo, nune espiritu lang pamuntok, ilaring at syuking kayo payan, at ding talapanibala na ning karalumduman, amagari king yatong iti, ding espiritual akawal ning dewakan, king mabilog ayato. Ipanalangin nila ring pamuntok ming mi panibalan gawang mas masakit a desisyon para king bansami. Ipagkatiwala mila ring kapanayan mi keka, pati na yung panging tungulan mi. Layon maniga po, king pamamatawad at pakalulo mo, karing pinandit, apawili ring takot at suspetsa mi. Midungisan impanlalawe mi, at meging dalan ning ewustong pamangampi at pamakisama karing aliwang katutubo at lahi. Taimtim kaming magparalumpuke ka o Ginoo, kinggawan mo kaming kasangkapan ning kayapan mo, nung nuka rin ning pamikasama, iyatad mi ing pamikalugod, nung nuka rin ing pamipanasakit, ing pamamatawad, nung nuka rin ing pamagduda, ing kasalpantayanan, nung nuka rin ing kasiranlob, ing kapanayan, nung nuka rin ing karalumduman, ing sala, nung nuka rin ing kalungkutan,
ing tula. Iti adwan mi, king kapamilataning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibiyang po magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos, manggaman, king alananga. Amen. Virgen de los Remedios, San Miguel Arcangel, San Jose, San Francisco ning Assisi, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Fernando, Santa Monica at San Agustin. Manalangin tamo. O Ginoo, pagkadugmuke kaming sika naning bayong biye, kapamilataning kalam na niting Eucharistia. Ipamingwa mo kami king lugod mo at sadya mo kami para king alanganggang pamanatbos. Yadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang Ginoo manatili kay kayo. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa maipang tutu. Ingip pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. May arining kapag masusyan tamo, may tana paliganin Diyos, kapamilatan ding pamibiyebye tamo. Salamat, King Diyos. Lakad po salamat at maya po oras kay Kanya.